treba gol, da vidime. Verovatno posljednji od dopirskog topkata ćete kecirati i pasiven napad, zato mora se realizira odmah. Vezenkovski, nema gol, to ima penal. Ima penal koji go izminula Zlatko Vezenkovski. Koji se jakia 9 topkata po nekoliko promašuvanja. Slaviša Dimitrijevski, to je onaj koji treba da reši. Da vidime, Stranovski, Dimitrijevski, da! 25-22, derbi, to je rešeno. Ohridski od Sostav, nego dobije, da vidime to koliko razlika. Brza tranzicija i brz gol na Citešvili za namaluvanje na 25-23 minuta i 10 sekundi do kraja. Ne treba da brza to Ohridski dela komentari, treba da go isceda, čo bi se rekao, napadom do posljedna sekunda, do posljednjen moment i da šutna do sigurna pozicija. Žalike obilja da se odbrana, Krata Rakata mogu brzo na stopke studi. Laževski! Kraj na derbito! 26-23! Laževski stava pečat na 40 sekundi do kraja. 26-23! Pobednikov je jasen. Ohrid, super ambijent. Zašto mora se ima odbrana od Jovanovski i Ohridska ta ekipa koja čuva topkata verojatno do kraja. Čestitki za site akteri, za otvorena scena, prekrasen nadprevar. Bravo za Ohridjani, odlično i bravo i za Stružani, za dve te navijačke grupi i za cela ta publika koja dođeva da ova derbi razbirljiva je, radostana, Ohridski dela komentari. Ve pozdravujeme do neko je slično derbi, pozdrav odmah.